bay ule voina hian chanchin ngai nom le ro pui tak Tom Doyle le khabuzia women who is ti atanga lak chua kan ron tar lang don ani he video hi mi pakhat chanchin sei tak nilovin Middle East Arab Rama Muslim Hmeichhe an Nunna thapa lal Isua Zuitute chanchin sang lor khomna ani hele khabuziak tu Tom Doyle le anupui JoAnn te hi Middle East ram sa khothila khirle hlawom tak terama hian kumtam tak anjin kwal to thina Muslim sa khodan khirle khau tak nuaya hian Hmeichhe te chu onei lo musi tom le ra be an nitlang pui ani ma se chu thim cha takara chuan pathianin ro pui takin na athok me kani chung Hmeichhe musi tom le onei lo te chu isuan aron zong chuaka tuna chuan an chung te nge in an that don ti hereng chung po in an Nunna thapin Isua ta na rong bol tu Huaisen secret agents an lo ni ta hlom ani ziak tu te hian heng Hmeichhe Huaisen te hi arukin an mu a an chanchin te hi an ma ni soi ngei an la khoma thil theng dik tak chanchin vek ani chanchin chi sang kar dan na atan kan intro video toite kan zep uzele ilongai tha ang u Jordan ram Syria ram ri atanga mel som le ka hla mafra khopuya chuan zan thim aloni hian thilpuak ri hriat tura om fo thina mase omar le Nasrin kana te nu patana thil rap thak le hlo om ber chu pon lam atanga ron ri nilovin an mani in chu nge atanga ron chuak ani tlat an fanu kumsom ni le pasari mi nori chu nitlak rualin orap thak takin aron au chuak thina a o chu mi pa o ani tharau sual jeans ten anron man thin ani ka holu tuk cheu thivek kro u ti in anu le pa te chu akok soka a an khuma amit meng te chu asen ruma arap thakin a hlo thin le omar le Nasrin te nu pa chu kil khata hlavin anin ku a an fanu chunga thunei tu tharau sual laka chuan ti thei reng an nei lo ala hnena thei topin tranpuina dilin an trapa ma se channa an mu chun chu an fanu in thleng le no avom ke chuai ri chau chu ani hetiang hi nori no na thil thleng fo thin ani awangin an thenom te poin an hlavin an tuk verte an khar sup thin ani atuka chuan nori chu King Talal Military Hospital na thok turina kal le a cancer wata duty nurse ani awangin an na chu a ha thakin lungai na hlirin a khat ani adam lo en kolai an thi apiang chuan aman ati cheta vek emoti in ain thiam lo ngoi thina tharau sual apai wanga angaya ama nai tu apiang te chu thina in awum zui thin ni in a hria ani chun cholai chuan beidong le lungai takin ngoi ringin a thu a chuti lai chuan Muslim doctor fel tak mai Dr. Jalal Ajisan aron beta a nori imela hian lungai na thuk taka omani thaeng maza chung chu damlo ang mai ni to a engtin nge ka pui theyang che ti in zaidam takin azota nori chu ain puang ta hlol mai adam lo te an thi thin chan chu achunga tharau sual aom wangani thu te zana orap thak takin ati boi thin thu te chu asoi chuak ta veka Dr. Aji sachuan uluk taka angai thak nuwa thilmak tak mai a hrilta a Muslim sa khopui thiam imam zinga tharau sual not chuak thei pakhat ma a hriat lo thu le hetiang na ata dam tur chuan Christian te biak in apan angai thu a hrilta mau mai le nori chu a phuzoka atira chu na thin rim hle a Christian sa kho chu sa kho dik lo le engma lo maya angai thin wang ane ma se Dr. Ajisan zaidam taka abiak zui tak zela chuan nori chuan a hun kal to thuruk rap thak tak chu a phor chuak ta zela kumli mi lek ani laya ama pa nge in
achunga thil thalo takati atanga tharau sual hironin lartanani thua soita a apa chu muslim sa kho zirtir tu sheikh mingthang takni ma se nori tan chuan abuina bul in tanna ani tlat ane Dr. Aji sa chuan apa ngei chu tharau sual ron hruilu tu ani thu a han thil fiat nu phei chuan nori chuan thudik ani ti a hriat chian ema wangin chan ngai na a hrelowa ma se chu thudik a hriat chuana chuan anuna avoi khatnan beiseina a pe vetlat ane atuk zinga chuan anu hnena dot soin nori chu Christian biakin song turina chuaka Catholic biakena akala puithiam hnena chuan abuina te soin tran puina angena ma se chu puithiam chuan Muslim Hmeichhe apui ani chuan firfia khoten anron be a hlau ema wangin alo nara beidong le thinrim takin Greek Orthodox biakena akal le a tapo chuan angai te bokin puidu lovin anlo nar le ta zela nori chu a beidongin a thinrim khermai TVR Christian thuril tu in Isuan kol ati chat thei ati te chu dot vek nia angai man hial ane kotlera beidong taka aphun mol lai chuan nu patua khatin anron mu a zaidam takin anron bia a maktak mayin chu mi te nu pa chu Baptist pastor Daniel Hashua le anupui sara te anlo ni hlau mai anni chun nori chu an hlau velova biakin pakhata hruai lutin achunga tharau sual no chu tum chuan an tong trai sakta ani darkar chan vengot mai pathian thu ne na thei to pa an tong trai nu chuan thilmak athengta kumtam tak chung nori lo ti buaya anun lo ti chetu tharau sual te chu Isua Krista mingin an tot chuaka nori chuan adam chungin zalen na atem veta chuminila la chuan nori chu Isua Zuitute alonita ane hlim takle zalen taka in lam apan lain nori chuan anin bula emergency motor le mi puilo zinuai nuai avamu a apa omar kan chu thok le khata adam lo thuta athizui tamai ane nori chuan mak ati in angai tuana abuai hle a Isua atonni tharau sual laka azalen nani chiale anuna tharau sual ron hruilu tu apa thina chuan inzom na thuk tak anei ani ti a hrechiang hle ane apa vuina hun an man lai te chuan Muslim sa khothil ti dan le beisena omlo lutuk te chu a muthiam ta a apa khana dam chungin ala bema se van ramakai don empty chian na reng a omlo chu beisena bolu tu kara chuan noriero chuan kong dikle beisena nung Isua chu anei to tlat ane apa thi atanga kar khat aliam nu chuan nori chuan azalen na le ahlim na chu a thalai puite hena hril achak ta ngoya ma se Muslim ram khir taka Isua chanchin puan zar chu thina tluk hialani awangin film khur angai hle zan khat chu atong try lain a Facebook account a friend request aron luta chuta tak chuan ruam man na thalu tuk amu chuak ta ane nori chuan amit chaulanga puanduma in khu na thalak chup mangin Facebook account thar Huda has hope Huda in beisena ane ti mingin asiam ta a chuta tang chuan ahun kal to te beisena ane lo thin dan tele thutak amu chua dan te chu Huaisen takin aziak chuak ta ane ahna lama po Dr. Aji satnena chuan arotna anga biakin apan thule tuna chuan Isua Zuitute ani to thu arhila Dr. Aji sa chuan lompui hle ma se anunna ader thon theya wangin film khur hle turin acha ane zan khat chu anu hnena Isua chanchin le Christiana ain le tak dan chu arhil ta nge a anu Nasrin chuan thinrim lutukin nori chu amaya abeng ta thui maya kan chung ko ti ming chetu ine Muslim piangeni a Muslimin ithi turani tia an khumin cho te chuana voma ma se nori chu a thinrim let velo ruma aluta
atu ka tang chuan nori nun chu thei topa film khura thup angai ta ani ina chuan anu in na sa takina an khum renga cho I tur tangial po apedu to lo ma se nori chu pindan chunga ain khunga anu hauna po ka hmangai reng chi ania kanu ti a changin zan tin mai chuan Facebook kal tlangin huda mingin Isua hmangai na thu apuang zar ta zela thathum aliam meu chuan Zuitute friends sang khat chuang anei to ane Middle East ramrang rang atangin mang angle beidong ten zona anrun zo trin damdoin lama atna aha thak to na kalain in lama anu nen anin kar alo che em boxi nori chu achau tak zet thina zana po dar kar level chau amuthin zan khat chu achau e ma wanga a khomu te a fialo ruai to lain Facebook a thian thar request a oma a ming a han en chu a phuzok mai chu ming chu Nazrin Khan ti ani a anu ngei mai alo nitlat anu chuan huda chu a fanu ani ti khemi lovin ka ming chu Nazrin Khan ani a zona tam takkaneya min pui theim ti in aron ngen tamau mai nori chu chuata thun noken pathian hna lom thu asoimol mola a in thup tlata anu zona te chu mangai na nen a chang zela anu chuan Bible diklo na nia angai tele pathian pathum om nia arin na te chu aron zota nori chuan thakhat chungot mai in khata anu nen pindan ranga omin Facebook Messenger kal tlangin a chang ta chara ataka chuan anu in a havin a bethadu mi alo na a online a ero huda ti in angai sangin thutak azo zui zel ane atopa chuan zam khat chu Nazrin chuan thilmak tak aron soi chuak ta a ka fanu hian engemo aneya a thinlunga mangai na a oma hlimna in na khata chu kanuna hian ka o ve berani ma se thil thleng tur ka hlausi engtin nge ka ti ang ti in huda chu arona nori chuan tra chu hom homa anu chu vaku a kanu keima kani hi ti a hril acha ngoi ani ma se tharau thiang hlim chuan online a puizel turin a hrila chu zana ngei chuan nori chuan anu chu tong trai puin Facebook kal tlangin anu ngei mai chu Isua nen a hruai thleng ta ani atuka atna bang in athlen chuan anu chuan hlimmel takin alo muaka eitur tui hnai tak alo siam saka anu nun chu Isua awangin alo in thak dang lam vek ani kar ni aliam nuwa nori chuan anu hna in puan chua hun athleng ta ti a hria a thleng an sildun lain nori chuan kanu pathian ni lo om tura hian baptisma ka changdon ati a anu chuan lompui takin nori avaro pui ve ka chuang lutuk che ti in alo changa chu oka moile mangai na khata riat chuan nori chu atrap chuak ta homa kanu huda kha keima kani asin atira tang khan keima kani atita a Nazrin maktilutuk chu aka hau maya ma se nuwa chuan hlimna na me lovin akhata afanu chu ko in athei topina virpuya kafanu ichunga ka thinrim na tele ka ti nat na che zong khan min ngai damro ka an khum che a eitur te in ka vom che a nang chuan hmangai na in min lo thung rul thunga Isua ang mai ini ti in ngaidam adil tamol mola atu pathian ni alo thlen chuan Pastor Daniel at biak in kong khar in kal tlat chunga tu manan ti buai theilo na muna chuan heng Muslim nu fa an sa khua kalsana Isua Zuitute thar te hian hlim takle Huaisen takin baptisma an changta ane dina hadati chuan achem te hriam tak mai chu thirin angai tu na akoma apasal Muhammad chu rong takatha aruang thukru a tlan bo dai chu achak ber ane kum somni le pakomi ani chung hian Syria rama Aleppo khopuya cheng chara
kum ko chung zet pasal anei to chung hian darkar tin main kan nun hi ka holutuk ti in angai tu thin Mohammed chu misual rap thak nupui soisak nuam ti le sa khoming chuan lama nupui hun tiam temporary waves nei zut reng mai ani a mei chedang amut pui theinan in rem siam na anei puya chung anupui lem te ming chu le khabua aziak thlap thina tuna hian avain mei chia somruk le paruk lai amut pui to ani dina chuan a pasalin nuladang awm pui thoma hriat ringot po chuan aluak apota tha chak nei na khat thin engkim arua man fel to a achoa tur polin athatanga afate pahni jabar le mahai tenen beirut khopuya antlan bawang ti in a unau nu aishai nena hial po alo hrit to ane ma se thil mak tak mai a thleng tatlat Aleppo khopuya chuan indo narap thak tak aron chuaka zan khat chu Mohammed chuan lau thong takin dinai chu kai thovin anfa tenen anule pa in lama tlan che turin a hrilta a ama Mohammed ero chuan helpol Free Syrian Army te zomin indona tel atum alone dina te nu fa chu motorin him takin an tlan chuaka dina ero chuan aril ru te in indona hian thingei selakati ti in anui rusaka tha angai tak lova chuan atho aveng huai ane atuk zana chuan Mohammed ale helpol dangte in mu khom na in chu sarkar sipaiten anron boma hlau hlopin Mohammed chu tan chia a in pakhat cheto tak lei hnuai basement a abiru a chuta chuan tul chungmi hlawa lo biru mi za somsari chuang zet hi an lo oma an lu nu loka chuan chu in chu bomin aron deng non le a an chunga in chu aron chim tarup mai va nei thak takin an omna lei hnuai ero chu achim tel lo hlawa ma se an tang tatlat ane pona chuak don se sarkar sipai sniper ten an lo kap zel boxi nisom chungot mai chu lei hnuai thim le rim chia chuan an tanga eitur aum tolo mi za somnga pasri lai chu tui hal le ril tramin an tanga a then tlan chu tum an ka hlum wangin an thibok ma se ni sarina alo then chuan thil mak tak a thlengta lei hnuai tuk verter te phe na tang chuan mipa pakhat korfual var ha hi aronin lara chupa chuan chole tui aron pe a tang te chuan an lo in sema Mohammed apo hian amumanga he pa korfual var ha hi alo mu photo thina a thian pa phei chuan hei hi Isua ani ti in a hril hial ane atopa sipai hote an kian nu in Mohammed chu adam chuak ve ta rama a chung te omna lampani na kala kong laka biakin cheto tak pakhat atangin Bible aru chuak boka dina te omna in avathen chuan dina chu aphuzoka apasal athilo chu abeidong kheramai thina munata aron chuan nu po in Mohammed hian asa khua thak sak turin dina hi ala hril ngam lova zana dinai mutnuwa aruka Bible chir chu anna anita Isua chuan amu manga aron tlo fova anun rong tak thin kha thamuan na le mangai na in aron thak danglam tatlat ane Mohammed chu azaidam ema anupui asoi sangai to lova aruka in khomna underground church a atel thin bok kumtoplama chuan Mohammed chu ain thup thei tangang lova anupui hna chuan in puangin dina leihnuaya katam lai khan Isuan eitur minron pe a kamubanga po minron tlo thin ane biakina kain khom thina kasual na zong te kanun ron na tele mei chedang laka ka uire thin na zong te kha Isuan min ngai dam vek to ani ti in a hril ta a ma se dinai chuan thin rim takin ka ngai dam ngai lovang che Isual man chu olsam taka ngai dam thei ani lo ti in akal san mak ane thariat chungot mai dina chuan a pasal chu ala hohle a ma se Mohammed Nunna Isua mel lo lang azai dam na le mangai na chuan zoin
dina thinlung vot tak chu aron ti tuiral ta a nikhat chu Mohammed ate aruka anin khom lain kongkhar aronin honga dina ngei mai chu aron pen luta ta chuan dinai poin Isua chu alal le chandam tuatan apom ve ta ane Tom Doyle te nu pa in Lebanon rama hemi te nu pa Isua Zuitute an ni wanga aral tlana ta te hi an vakoma an mani a hlimna na men lo an mu ane dina chuan Isuan kasual tam tak min ngai dam thei chuan engwangin nge ka pasal ka ngai dam thei lo te lulang ka huat na khan lungin ang mayin min lo phuar beta Isua hnen ka thlen nuwa chau khan zalen na tak tak chu ka mu ani ati a tuna chuan an patni in anin mangain anin kom nge ema Isua an rin nuwa fanu thar sadi an nei bok mase an nun ero ahim lo hle Isua an zuya wang hian an chung te le Muslim pui thiam te chuan an luman an siama tha tumin an zong reng ane chuti chung chuan hlauna an nei lem lo dinai ngei po refugee camp thim le bol hlo zinga mei chedang te hna Isua chanchin hrilin man chua hlo thon om tak takara midang te Isua hnen a hruai lut renga Mohammed a poin anu pui Huaisen zia chu a chuang em ane dina chuan Isua tan hian kan nu pa in thi kanin huama Syria rama kirle theina hun kan nei phot chuan chanchin tha hril turin kan kirle nge yang ti in Huaisen takin asoi ane Farah Abasi chu abiang ding lama thei topa ben ani awangin apai chon chona apa Nabil Abbas ban thachak zia chu a hechiang hle ani hei himo kan in nei na kan lom dan tur chu ka hmaya ben na thla lang kal hi kamo kornen chuan ain rem tok chia don ani hi ti in apa thinrim taka aruma lu tur chu a an khum zuya mo korpo ani love mual phona korani hi ti in a au khum le a apa chu ten mel takin aron hoi le ta anu fanu thu oi thei tak thin chu azalen luata tunlai nula fingkhereka achuak ta ani na dik tak mu tir turin pasal nei amamo tlatani ti in angai tu a apindan kong khar chu na takin akhar zuita ani hemit ma thakhat liam ta khan Syria rama indona achu awangin Jordan rama aral tlan an lut tam hle a aman khopuya Central Bank of Jordan athok Farah ichu ni tin benga loan deal tura local mimang ang tak tak tenen anin maton reng thina chumini po chuan chahnudar thum arito chungin mi pakhatin thei topin tran puina adil mola chuti lai tak chuan a thian nu bank teller rani chuan aron bia a an local le to ania gun patni ten omdeu te khan an lo mel le vong to che ania aron ti a Farai chuan ngoi ringin phone chu ada a ami khual biak lai chukal sanin chol hadam na ruma atlan lut ngala chuta chuan a phun ta bora khang mi paten om patni te bula khan thidon po ni ila kakal lovang ati a mi pa patni Jamala le Mustafa Samaha te chu mei chelom le ten om aman khopuya nula zongin pumpel antum thin anne Farah ile le nu chuan ado kana Jamala chuan le khaten om tak alo nut chia chu Farah I chuan ten takin apodoa anor lutta ane atuk zirtop ni chuan King Abdullah Mosque ma a Farah I chu ading wanga alanga chuan sa khomi tak angin langma se in khom na mun te chu asum don ma le thil lei tur ngai tu na mun ata na mang thin jok ane chuta apa Nabila man mo takarun lut chu ahmu a anu Safia nutekan sar avetangin apa chu ain khom ol lova atmela chun lungai na thuk tak alang chuak ane Farai poin anu dam lo chu angai tu ema avoi khatnan tong trai tumin meiche omna lam chu apan veta ane ma se chu aril ru sa khomi tak chu tasmo la thlen rolin abo le ngal veka
Athianu rania inen pheikhok dor an luta kanu po surgery ati nuwa atha chhozela pheikhok pathum vel lein ilomang miang ti in ahlim hle ani mase kar khat aliam nuwa mola anom lai nge in apat ne na tringin phone call rap thlak takadong ta fara inu cancer chu alo let le a ataksa adar me kane ni som chung surgery kan ti nge yanga yani ti in apa chu aron trap zoya apa chon rot na rap thak tak aron siam zuita fara i sarkar akauna poisa kha lak chu kan ngaya chu pasal inei chovin athei ane pasal inei tur karua man felvek to a zanina aron kaldon ane idu emo du lo emo pasal ineyanga ani lo chon inu athimayang aron ti tamau maile fara ichu le athu noka amitue sur zunga pasal nei turan norlui ani chu atlongain athin arim ema ma se anu nun na chu akuta ani miusi aming chu jihad ani a dar sari aron kalang ti in apa chuan arhila zana chon farai chu anu le pa ina beidong takina oma dar sari arik chuan doorbell aron ri a pasal tur chu tunge ani ti riat tumin kailo na traina zugbi deka athil mu chuan atho ati chamlo chau ane a pasal hual jihad anti chu tudang nilovin benga lo ti bui thin tu mi patenom jamal sama ha ngei mai kha alo nitlat apa chuan hlim takin fara jihad anen inloin resa ani oma avahan tha em jihad ti hi a minglem alo ni a ming tak chu jamal ani alo ti pora farai chuan ngoi rengin jamal chu pan na ya a thei to pana in atnara a nek ta chor maile jamal chu pai noka sofa a thu that noka a ngar thi chu a hupa farai chuan a chung ta hne na chuan he mi patenom hian ka na a min ti bui thina voina po le khaten tak min pe ani ti in a au khuma ma se apa nabil ero athin rim zo ka atanga jamal hne na chuan ngai dam adil mola jamal ala chuan ka hmangai na thu ka hril ve mai ani kha ti in dot alo soi zui boka nabil chuan afanu chu havin ni thum nuwa inin neyang ti in thutop asiam ta ane fara itana rem mun tluk hiala rap thak chu aronin tranta jamal ane na nin nei ni atang che in ami zia dik tak chu aron langta na tho aphal saklova naw apai thei nan ti in nisari chungot an honeymoon man chungin asuisa ane muslim dana chuan in then ni se mipa in anfa te an chando na wangin jamala hian fapa adu ema asoi saka piangin naw apai thei nan ti in atilui thin ane kum aliama fapa patni mamut le medote anlo nei ta a fara itan chuan lom na nima se jamala ta ne ro chuan afapa te chu afa a angaya fara I chu anin chung bung ruale chiarlo angle ka angai ane zan khat po achosiam chu adu lo wangin bolhlo bo ma apai lu saka fara I chu apmai anna takina beng zuya fapa no pangte te pahni te po chuan anpa chu hlavin alo holek chuan an biru choi thin ane fara I chu abeidongin in thren dayemo thi dai emo achaka ma se afapa te tan atur trang ane pathian hena thei to pin tran puina dilin atrapa ma se chan na reng a omlo beidongin athom no hlui benga atholai a hak thin nal tak te chu Syrian ral tlan refugee te hena pek atumta a aman a Alliance Church a thom no kingin akala chuta chun ral tlan nu tam tak anlo oma an thom no abalin an rim achia a pasal sunte in lelo chante an ni hloma ma se maktak main chung ral tlan nu te chu an hlimin an nui bok mai ani farai chon mak atilutuka ke aya Hmeichhe khongai thak zok te hi enga tinge ke ai nan hlim zok ti in ain ngai tu ta hiala
ekramiti mingpu aral tlan nu pakhat chu azot ta topa ekrami chuan ilo kalle chuan kan thuruk chu ka hrilang cheti in alo chang ani atuka chuan a thianu rania I hruain biakina chuan an kalle ta a ekrami le a thian te chuan farai te thian dun chu chi bai an lo buka an hlimna thuruk chu an phorta Syria rama kan omlain Isua hi kan mumanga aronin lara Jordan ram panturin min hril ani zantin mai kan kalna tur kong min ron hrila firfiak ho ISIS atangin min chan him ani ti in an soya Muslim kan ni to lo Isua Zuitute MBB Muslim background believers kan ni to chu kan hlimna chanani anti tamaya farai chona bing verhle a arane ye ro chuan hlavina Huaisen dai thung farai ye ro chuan thuthung thar New Testament bula in a ho a chir ta chara anu loka ekramite nen tongtrai hovin farai po chu Isuat nena ain pe ve ta ani athin lunga ruak omzong zong te chu thamon na le hlimna in aron luak khatta vek ani zan khat chu Isuat nena ain pek nu in farai chu thamuang takena mu a mumang maktak amang ta a in ro pui taka hian korful var ha mel thale mangai na khat hian alo muaka chu me pa chuan lal lukhum rang ka chak alo khum tira cho alo pe a fara ka mangai che kata ini ti in odom le thamun thak takin alo bia a farai chuan chu pa chu Isua ani ti ria a anuna avoi khatnan ka hluve ani ti ain hrechuak ta hial ani atuk zanre e lain jamala chuan farai omdana danglam ti a ria a arin lela wangin dop atuma farai chu cho e thlengvel sil turin chaukalama akala jamala chuan thinrim taka soisak tumin azui luta kut athak don chiatia farai chu aron hoileta athei to paringin ai kutmin thak to su muslim kani to lo lalpa fanu kani to ti in a au khum ta tuara chu o ka Huaisen le maklu tu ka wang chuan jamala chu ading khong ota maktilu tukin akal san taringot mai ane Tom Doyle tenu pa nen anin komna a farai chona chanchin ro pui tak asoi chuaka jamala hian min soi sato ngai lo maktakin ain thak danglam ane kanuna Isua mel lo lang hi athi reng thina nakina chuan Isua alaron zui ve ngei ka ringani ati baptisma achandan chanchin lungkuai takin asoi boka baptisma ka chan rual khan kanuna thilbal huatna phubalak chakna zong te chu Isuan aron silfai vek ane tui atanga ka chua chuan pon lama muslim in thuamin kain thuam to ngai lo chung lama muslim kani to lo chuan pon lama po kani to turani lo ti in Huaisen takin apuang ane tuna chuan a pasal nen lain rem tak lo ma se anuna Isua thamuan na anei to awangin van rama acheng mek to ani ti in hlim takin asoi ani jihad al-nika Leila Medina chuan aha se chil tlak chungin chu thuten om tak chu a phu chuaka a omna apartment tuk veratangin pon lam Hmeichhe rual puanduma in khu hlun mai kal suau chu thira heng Hmeichhe te hi nulat le rol te atamzok chu kumsom ni borvel lek anne sexual jihad emo mutpuina manga rong bolna tia an ko chu titurin Syria rama raga khopuya Islamic State ISIS firfia khote tihlim turin anronin pe ane Leila chuan afapa kumruk mi bis hara chu kain bazar lampani na chuaka heng Hmeicheten om tak te jinga hian akal pheive ane ala rongbol inti in mipa hurherna an phuruk sakani a indona muna pasal nei chak na le ti sa chak na in an khata kan sa khua hi mipa in nupui engzat po an nei a phallaya Hmeichhe engma lo ang maya kanom bi khi adiklo ti in a Hmeichhe na chunga chuan a phun mola
firfia khote tana nupui lem tura in pe Hmeichhe te a hmu chuan aluaka chuakin asa khovon laya po chuan rin hlengna lian tak anei chhota hial ani ina a hon nuwa apasal yesara bolhlole meisial bunglet nok noi kara chuan Quran bu ala chuaka yesar hi ISIS tana thokle an motor leina lam buai pui tu ani a anu pui chu I thluakin a phak lo awangin kei I pasal hian Quran hi kan hril fiang che ti in kuthak pa in a vo thin ani ma se chu mini chuan leilai chuan a Huaisen na nen a Quran chu a keu ve ta nge a keu chu ma sakber Quran bungli chang som thum le pali a athu cher chuan an mit tui a titlangal zung mai le chuta chuan mi pa te hi Hmeichhe chunga ro rel tu an ni a chan chu ala in an mani ada san sok wangani Hmeichhe helmang chu zil ula khuma mutran san ula vuak nge turani ti alawin siak kuaw mai leila chuan kan sa khua hian hetiang tak hian mo Hmeichhe te min lo mu sita soisak phalna hiala lo pek ti in atrap homa thathum chungot mai arukin Quran le hadith te chu achiara azirchian pole apasal ku thangna le diriam na zong te chu ansa khole khabu ne na ain milchi azia amu chiang tul ane nikhat chu apasal yesara chu lauthong takin ina aron tlan luta Syrian sarkar sipaiten man antum thu soin man chua theilo turin anu pui fanau tenen Lebanon rama anral tlan ta ani yesara chun sipai ho tu te nena motor le poisa tam tham tak thamna ape a Lebanon ram ri chu an thleng thei ta rama ma se an sum le paite aral nu chuan tu man an tran pui du to lo aral tlang te om na mun bedoi kem bal le ten om taka an lut ve ta ani yesara chuan beidongin zu a ina amurenga akha tokin leila chu a hlap le chor thin leila chu kho harna le beidon na in akhata anung adam reng chung po in thina muna acheng ani ber nikhat chu chanulama chol ha damina ommai maya chuti lai chuan Hmeichhe o hlim sar mai hian aron behlol maya chu tu dang ni lovin dina haidat alone dina in achanchin Aleppo khopuya apasal tha alotum hial thule Isua aton atanga apasal in thak dang lam tak thu a han soi chuan leila chu makti ina ka ho maya annu fa chuan biakin lama arhuai ve ta ani biakin a chuan dina le apasal Mohammed ate chu hlim takin an lo oma leila chuan Isua fakna hla an sapui tele pathian thu an zir te chu ngai thak nuam ati in athin lunga ne ema ma se pona chua chuan biakin ho tu pa rafika nena chuan in chuang takle sual mel takin dot asoya engma hlok puina ka nei love ti in ain la muslim vel le atuka avakal le chuan rafika chuan zona alo zota leila nang hi muslim Hmeichhe ini na hian ilung oi rengem ti in chu zona chun leila mai chu na taka ben ang mai na deng dota o lung oye ti in dot chiang takin asoile a ma se akalsan nuwa chuan ain thiam lo le a tho ipiklu tuk chu in lama atlan le tin atrap ta tlok mai ani a thian thar Christian te chuan zan khat chu an ina an ron kana yesar an leila ya sei sari an riat chuan chan chu tumin an valuta ma se yesara men rum ema wangin an let le a pona tang chuan dina chuan leila thian tha chu engtik lai po a mangai tu ani ti in aron ava chu thu chuan leila thinlunga bu a khwarta ani hemizan hian yesara chu ISIS firfia khote in khom na afa pa pom chungin a tel ve khera chu chuan leilai chu ati beidong zual hle ani in lama ma chovena oma Isua dot soi hi kan ne to lutuk thutak kadu ane kanun hi min thak sakro Isua nang hi pathiani ni ti in atrapa chuta tak chuan a puan in chunga chuan
eng ro pui tak aron oma mumang ang mai ni si atak nge hian korfual var ha mel tha em hi aron in larta leila kathutak chu i thian te rafika te nuna achenga nangma po acheng thuayang keima hi kongle thutak le nunna chukani i ringem aron ti a leila chuan o Isua ka ringe ti in chuata abuk khup ngala apasala lo ho po in a mela eng chu mak ati in enga ma a hau ngam lova atuka chon leilai chuan a thian Christian te chu apana hlim takin amumang te chu a rila chuta a Muslim in thuamna hijab chu phelin tuna chuan Isua tan kain peita ti in apuang chuaka anvai chuan lom luat wangin an trapta ane tuna chuan leilai po in dina te ang pokin kem chunga le mun rang ranga Isua aton dan chan chin chu hlauna nei mi lovin mei chedang tet nena a ril zela a pasal chu lain thak danglam velo ma se Isuan alaron khoi danglam don ti ka ria ani ti in beise no nen thutak riat tir tumin ma alamek zel ani kong khar pui rit tak chu chung lama ain kal ri khupa parda te chu uluk taka zar phui ngal vek ane meichhe engama zat Muslim in thuamna hisap hluilam to in bel chu aruk te in kong khar sir lama tang chuan an ron lut sapa hlim takin anin ku a anin fo pa an kimta mo ti a chuan an ron luna kong khara chuan tala lian pui patni an vuwa ngal maka hemi khopuya hi chuan Muslim sa khu kal san wanga chung te nge yana an tha honor killing a hluar ema wangin hetianga Muslim atanga Isua zuitu lo ni ta mei chain khom tur tan hian film khurna hi alutuk a om theilo ani ber America atanga local nu pakhat JoAnn ma a chuan heng mei che te hi thamuang takin an thu khoma JoAnn chuan a thei chuan an Hmeichhe na chu phel turin angena poiti lo taka an Hmeichhe na an han phela an mel dik tak le an nui mel moi tak aron lan meu chuan heng mei che te hi an lo va han mel thate lul em ti chu thup rual anilo ti chuan an zinga mi Jamilai chuan a chanchin ro pui tak chu aron soi tam ta a Syria rama der ejor khopuya chuan Jamilai chuan athi hun tur angak meka thisen zam chat stroke rap thak tak atora wangin ni khoshelovin khuma amu a Syria rama thuak lam doctor thiam berpol Dr. Basil Hussein a chuan Jamilai chung te hnena poikati hle mai Jamilai hi atak sa dinglam azeng veka hetiang din munatang hi chuan aron har chuak to kherlovang ni thum emobak adai karing to lo avoina tur lo in bo sei to mai ro u ti in beidong takin a hrila anu le u naw te chu khumbula chuan an trap homa ma se tu manan riat mi lo chu Jamilai chu che thei lo le tong thei lovin om ma se an thu soi zong chu a hrevek ane kho harna le beidon nai na tuama ti thei reng anei silo ma se thok le khata a omna dam do in pindan chu engro pui takhian aron chun eng ta phut maya a khummong lama chuan mi pa pakhat korfual var ha hi aron dinga moi takanui chungin Jamila Isua kani min lo zong thin ti ka ria a nangma ti dam tur le karo puina pholang turin karon kalani aron ti tamaya Jamilai hi Muslim sa khu vuan tlat thin ni ma se Isua ming hi chu a hreve to a Syria indona kara mitam tak nena ain lar thin ti po alo hreru ve to thin ani chu mi pa chuan akut chu aron khoya chuta che chuan atak sa chung chu aron lum chuak pupa anu akhumbula trap mek chu aron au chuak tuara Dr. Jamilai kuta che ania ti in atre chuaka Dr. chu aron tlan pheya mak ati ema wangin ala oi thei chuanglo Jamilai chuan khummonga dingreng Isua chu
khoi tumin akut zeng to chu a han phar chuak ta nge ya anu chu maktilu tukin chuata ni khoshelovin atlu hial ane Isua khan voile khata ti dam vek se chuan Dr. Khan Adam Laudan chu alo musual misdiagnose pal anga ngai thei ani awangin nithum chung ngot chu zoin adam chhota ani atuka ake arondama atuk le angong le adar aron chet heya atopa chon amitron mengin aron trong theita ani aron har chu ruala athu soi masak per chu Isu min kal sansu kammangai che ti hi ani achungte ala minglama lo awmek te chu makti in an ngoi ta thap mai ani chumi nu lok chuan an khopuya indona aronna satak ema wangin Jordan rama aral tlanin an kalta a Jordana anom lai hian nikhat chu jamilai chuan bazara Hmeichhe pakhat cross thior hi amufu lau maya lau thona po nei lovina vapana ni khoshela waka omlain Isuan min tidamani Muslim kani a mase Isua chanchin hi riat bel kadu ani ti in ava in mel riat tir ta topa chunu mariai chu mi fel tak mai lo ni a thingpui in pui a somin Isua chanchin chu a hrilta a chutatang chuan Jamila chu Isua nena ain peta ani aro pui ber chu adam na maktak khan achung ta thinlung atne e mawangin apa Muslim pakhir takle achung te zong po chuan Isua anon ring ve ta vek ane Jamilai chanchin ro pui tak an ngai thak zo chuan asira thu hebai po in a chanchin lungkoi tak chu aron soi vele a hebai te chung ko po hi Syria atanga ron ral tlan tho an ni a apasal hasana chu Muslim firfiak le ko thak rat tak ane zan khat chu afapa kumruk ni alia nen ko thera an len chu alain alia chuan biakin pakhat hi kokin kanu enga tinge so in so a en chu aveka kan valu chin theim ti in angen tatlat maya hebai chuan engma a mu velova apasal hlau ema wangle Christian biakin alu chu sual lian tak ani awangin a khap bura ma se thakhat nuwa po no pangte chuan alangen chara nikhat chu alia chu atlan thuta biakin chunga chuan atlan lut ta dai maya hebai chuan hlau thong takena lut ve ngala biakin chungan han lut chu Christian te hlasak moi lutuk chuan hebai thinlung chu afan chuak ngal veka tharang muang mai na ding khong ta renga nula pakhat hian thatakin na thutna alo ruaya ta chuan a fapa alia po hlim takin alo thu ve renga ma se pasora rondin chuadon chuan Bible chu adik lo ti a alo seilen pui thin ani awangin lau thong takin a fapa chu apoma an tlan chuak le ta dai ani ma se in an thlen nu po in a fapa chu a hlim ema kapa ka hril chak to lutuk khatiang renga kan nu nui mel moi kha kala mungai lo ati hiala hebai chona pasal hlau ema wangin tu ma nan soi chualo nan a fapa chu a thlem ta ane atu pathian ni zan alo ni chuan alia bok chuan biakena kal chu angen le ta a annu fa chona ruk te in hnung lama tangin anlu rule deka biakena chuan pastor Osama alo thu a hebai te nu fa in thuam dana tanga Muslim an ni ti a riat vele athu soilai mek chu thlakin Bible atangin chanchin tha chu fia takina soita a tu te po phuar be a omte lungai te Isuan zalen na pek adu cheu ani tunge Isuan ne naron kala zalen na du ti in aron au chuaka chuta zet chuan heba I insum zo lo chu aron au chuaka keiman kadu aron ti tahlol mai chu vele chuan pon lama tangin Muslim te tong trai hundar chu ring takin aron rive chi a ma se heba ro chuan a thinlung zongin Isua apum felder to ani ina a ho nu chuan Muslim tong trai dar ri ka piangin apasal muwa mualam hoin akun thina
arukin Isua nena atong trai zok thin ani mase ni khat chu in khom na rombung khat chang som paruk chanchin tha chu ka za pui si lova ti thu a chhir chuan a thinlung a khei ta zak maya a pasal hlau wang maya Isua a zui a thup chu a in thiam lo ta hle a ti chuan tong trai dar a ron rik le chuan hebai chu a kun du ta thlat lo mai a pasal hasana chuan thinrim lutukin a pota a hlapa a thei topin a soisata ani an fapa ali ngei po chu anu a chhana wangin apa chuan na takin a ron hneka a hmai chu a vungin a duk ta chur mai ani mase hebai chu atlom du lo ni tin voinga tong trai dar ri ka piengin a pasal chuan a soisa zia mase hebai chuan Isua chu a phat san du chuang lo ataksa chu dukle khemnen nungma se atrian Christian dangte ama anga pasal kutur ve tho te chuan thei topin an hnema anin thlamuan ton tlat ani hebai te in chu pindan pakhat chau ani awangin Bible ngei po arukin akol thangam lova chu wang chuan anin khom le Bible study a athu riat te chu a thei anga tam athluaka bai hatin avong ta char zok ani afapa po chu thei angin Isua thu azirtira annu fa chuan Bible thu te anin chamchok thei hial ani tuna chuan ataksa nari ma se apasal hasanan Isua aron rin ve theinan thei topin atong trai mek ani heng Hmeichhe Huaisen tak te chanchin an ngai thak zo nu chuan an vain thei topin pathian hnena an tong trai hova JoAnn poina mit tui adang zo lova henga unau te hi a thei ngil to ngai lo tur thu le America rama akir le huna po thei to pa tong trai pui tu azon sak tur thu atiam ani darkar ni liam ta a an lu laya Hmeichhe thlabar le khongai thlak tak angalang te khan in common ban meu chuan an muslim in thuam na hijab chuan Huaisen takin an in thuam le a kong khar tala chuan honga an pasal te soisak tuar le tur le thina hial po tok theidin huna ding an ni ti in khereng chungin Isua thamuan na nen hlim takin thimjinga chuan an chuak le ta sang ani puanina tlan lut ro u tlan vek ro u ti in Sirin Bhargoti chu thei topina au chuaka chuti rol chuan an then om loka bomaron puagri dura thipui le boruk ron in no khom chuan Sirin ni le afa te pali kumriat noilam vek chu leya a the thal ta thui maya annau pang ber kumngami Jafar chu atrap ronga Sirin ni chuan thei to parangin afa te chu akai thova eitur aleisa te chu charin Der al-Bala refugee camp chunga chuan an tlan lut ta loka Israel sipaiten bom an ron thak non le a leya an bok le thlop thin atopa anom na puan in an thleng thei ta ram ani ponin chunga po madres nuaya an biru a pona chuan Hamas firfiak pol mai tuam le silai keng te chu Israel boral ro se ti in an aurul duala kar khat liam ta khan Hamas hoten Israel rama a rocket zaruk chuang an thaka Israelin an ron thung rul don ti hria in mi puite chu an lo in ring reng to alone Jafar chuan kanu van hi mein akangim ni ti in lauthong takina zota Sirini chuan a fa te thlamuanin o kange mase hlau su zanin a hian Isua hi kan mi khual poimo berani dona min kalsan ngai lovang ti in beiseina ne na hril ani a pasal chu ba apek theilo awangin Hamas lung in atang meka mase Sirini le afa te ro chu he boina kara hian thamuang takin anlo thung ani hemi ma kum som liam ta khan Tom Doyle te nu pa le pastor Hana te chu Der al-Bala ke ma hian an luta refugee camp din tu le ho tu pa Hamas pola telzia Abdullah chu an vamu a Abdullah hi tual that terrorist ni thin ma se tomate chuan Huaisen takin Abdul nang le ichung te tan hian
trong trai sak cheu kan du ani ti in an nge na maktak main Abdullah chuan alo phal ve maya an trong trai sak nuwa phei chuan amit tui atla hial ani chuta tang chuan kem chunga zalen taka lu phalna apeta ani kem chung chu rap thak takani sabeng tung thi troi thoina bom luai bula no pangte chu hlim takin anin fiama bol hlorim chetak tak a ombok chuta chuan baraka chung kwa fa som lai nei te nvamua anu fanu sirini chu college kalmek ani a sap trong athiam hle tomaten athil chak ber anzo chuan college ka chu huna na amu anga kumli vel ka thon nuwa laptop computer pakhat leive hi ka chak berani ti in achanga America ramatanga kal tomate tan chuan chu athil chak chu a hovin mak an ti hle a ma se eitur tangiel po an nei lo na hmuna chuan siri ni tan chuan beise na sang ber ani tlat ani America an len nuwa tomate chuan ko hran pakhata he thu hian soya in khom bana mi pakhat hian laptop thar thalu tuk mai hi aron pe a I thu soi ka ngai thak lai khan pathian in siri ni pero min ti ani ti in aron hlan ta a thakon nuwa tomate chu gaja a led le in siri ni nena chun chu computer chu anwa peta a siri ni chu alom lu ta wangin tong ngai na po a helova a trap top mai ani tomate chun chu computer chunga chuan bible te pathian thu le hla te an lo da tel veka electric aum thei hun darkar khat chung chau te chu in siri ni chuan enga tinge Isuan min mangai ti te zotin tomate chu email aron thon thin ane kum khata liam nuwa tomate chu gaja a bekin pakhata in khom turin an vakal le a maktak main bekin a chuan siri ni le a u naw pa chu an lo thu ve ran maya anin khom lai te chuan siri ni chuan hlim takin Christian hla te chu aron save a in khom bana toma bula kalin thusoi thiam hle mai tom tuna chuan ka thinlunga Isua ka nei to asin aron ti ta hlol maya computer pakhat mangin pathianin chu kem thim tak chunga chuan avoi khat nan ring tu aron siam chuak ta ane tuna chuan sirin chu gaja a Isua Zuitute rin tak ani to a gaja din hun chu arap thak le a Iran in $13 makta dui som thum lai Hamas firfiak te tana pe a gaja a mi pano pangte chuan footballer te nilovin tual that tu te chu entona an nei to ane Hamas ho te chuan an hlok na turin Israel an kapa mi pui khongai thak tak te chu Indona an hnuk lut thin ane sirini chuan heng buina le re theina kara hian choi tur kan nei lo chau po in engtin nge beise na kan nei thei Isuana ma chau en turin min zirtir ane helai huna hian thi na hlo om kara Isua tan ka thoka ka u naw nu po in Isua aron ring ve to ane ka fa te an him theinan muslim in thuam na kala in bela ma se ka chung rile ro Isua ta ani to ane ati apasal lungin atang chu alo chuak trepa dinai pasal Mohammed ang khan apasal hi Isua na ron thak danglam theinan theito pin atong trai mek pok ane mi pui hna in thei angin katan gaja a Isua Zuitute om chun te jinga mi kani na hian min lo tong trai pui thinang cheu ti in angen ane Khadija Curasi atrianten ke di ti a an ko thin chu al masjid al haram kota chuan ading wanga hei hi Islam sa khomun thiang lim ber Mecca ani a mi pui makta duai ni chuang tenen kum tin anti thin angin Kaaba lung thiang lim chu an hel kwal le ton mek ani hetiang hi ati photo thin ani a he hmuna hian muslim sa khoring tu dik tak chau an lut theya sa khodang mi mu chua an nei chuan thi nei na muak nge thin ke di chuan thoka han la wanga a ma zong kha chuan muslim sa kho won tlat tu ani awangin akal thina
ma se tun trumero chu adana dang ta zar mai le Isua Zuitute thar ani wang liau liawin he mun thiang hlim bera Isua minga tong trai turin alokal ane hemi ma thasom liam ta a khan kedi hi atrian thaber amina nen kofidor an thudu na anin biang na kara kedi chuan thumak tak aron thor chuak ta hlol mai amina meka a hian Isua aron kalasin ti in amina chuan mak ati in a hrethiam lo hle maya kedi chuan zoite hian kaba lung kan hel lai khan Isua chu kor fual war ha in ka mu ani keima chau nilo midang te poinan hu ve vekasin a han ti zui phei chuan aminai chu a thlabar ngal le a kedi I ata emni meka kan om hi hetiang thu hi zalen takina soi theilo ti in alo khap ngal vata aminai hi atir tanga sa khongai sak lo le pathian ne na lung oilo na nga tak mai ani a meichhe de din mun hi ngoi nung taka angaya atong trai na pakhat ma chan na amu ngai lo wangin pathianin amu velo wa ain ngai thin ani chuti lain kedi ero muslim rin ombur ani thina ma se kedi chuan Isuan kamu manga min ron tlo a kaba a min ron tlo turin ka nge na aronin lar ta nge ya chutatang chuan Isuan ne na kain peta ani ti in ain puang ta veka kedi chuan a thian nu chu chovin amina Isua chungen ve chinte a chang nge yang che ka chiang ani ati a amina chuan nuiso deuh chungen ole Isua tak ini chuan zan ina kamu manga ronin laro ti in fiam thu devin atong trai ve tangota atuk zinga chuan kedi chuan amina ne na tangin phone call adonga kedi Isua churon kalasin amina keima hi elroy mutu che pathian chukani e aron ti ani chu ti in aron trapur maya kedi chu lom lutuka zana chuan aminai chu aru ka in khom na underground church a hroi ve ta ani chu in khom na in chu jia ta in ani a mi pui zong chu chuata thu in TV a football Real Madrid match an chu a ma se chu pon lam mi then om te bum nan chau ani jia ta chuan a phone a signal a han pe a an vai chuan an phone theula chuakin Genesis mung som poruna chu an chiar ta a chuta chuan hagari thalera wak vai nena pathian ronin lara hagarin pathian mingatan min mutu pathian elroy tia aphua chanchin an chiar ani chu thua chirwal chi chuan aminai chu atrap ta homa amumanga Isua nge yen aming aron ril chu Bible thu ne na lo in milchi alone chu zan la chuan aminai po chu Isua ne na ain pe veta ani Hmeichhe pahnih te hian Huaisen takin meka khopuya Isua an zuitu na has muslim ho in khom pui lian a thlen phei chuan anin khom na dawel ami zong nen ka ba hel na hmuna chuan an tel ve a chuero chu muslim sa kho biak na ani to lo mi pui mak ta duai ni tle mur kara chuan aruk te in mi pui te Isua ne na an kir thei nan thei topin an tong trai alone maktak main an mani chau lo po Isua Zuitute MBB Muslim background believers mi sangruk chuang lain chu hmuna chuan chu tiang bok chuan na an lo thok ve reng alone ma se buena lian takaron thleng ta kedi te in khom na dawela chuan a u nau pa khaleta kedi en thareng tu chu aron lut ve ta hlol maya jia ta le athian ten fing takin an lo bum na azara man chua chu ni chi alo ma se khaleta chuan kadi chu aring hlel ta bur mai ani kedi te chung ko hi meka a po chung ko lian le ming thang muslim sa kho thu a khau em an ni a anu le pat ne na kedin ala hian in tong trai na changa yem ni ti a Huaisen taka alo zo to awangin an en tharing to alone kedi hi Isua azuya wanga an man chua vai chuan tual zola alu tantura ti ani ngei dona chu wangin thina laka a him theinan
a thian te chuan tlan chiat dan tur ruam manna an siam pui ta a kedi chuan Dubai-a ha doctor entir tur angin chuan lam a siama a unau pa khaleta chuan airport thleng avatha a ma se airport a hian thil rap thlak tak a in phum ru reng ani khaleta hian a farnu chu ring tu ani ti alo hreru reng to a kedi chu Dubai-a chuan a kal tiranga ama khaleta ero ina ho tlang ngalin a chung te dang a ko khomanga Dubai atanga kedi aron kir vele alu lo tan ngal turin aruam manna ten om tak alo siam lok sa vek alo ne ma se kedi thung hian kirle tumna reng anei to lo thung ane airport an thlen chuan kedi chuan a phone chu a unau pa pe in bathroom a aluta chuta chuan kedi chuan a kortrial chu phelin abeya dumle nigap ain bela Hmeichhe dang ang pokin aron chuak ta a khaleta bulloka chuan a kalpela ma se a unau pa ngei po chuan kedi chu Hmeichhe satlia emoti in a hre chuak lova kedi chu thlona thlok chuak tura a chuang man ram Lebanon lampanin atlan chia a anua chuan America ram a thlengta ane kedi chungte erol chuan Dubai atanga alo ho huna tha tumin anina anlo ngak thapa ma se kedi chu Isua wangin a him der to ane tuna hian kedi chu America ram a cheng meka America rama Muslim ral tlan te hnena Huaisen takin chanchin tha a hril mek ane America ram hi khovela chanchin tha hril tur missionary tir chuak nem ber an nei a ma se kan tarlan tak kedi chanchin atang hian thil maktak athlenga ni ti kan hmu thei ane meka khopuya piang Muslim nula kedi hi thina laka him turin America rama aral tlan refugee angin tlan chia ni ma se pathian in ruam hon ro puizo kalo nei tlat mai him taka America athlen nu hian abiru mai lova chutian nei in churam angei chuan Isua chanchin puang zar tu missionary a atang ta hlo zok mai ani hei hi tunlai khovela thil thleng mek ani a Isua Zuitute MBB Muslim background believers thalai rualten an Nunna thapin Muslim te hnena Isua ming puang zar turin khovel mun ranga America ram tiamin thei to pan chua mek ani heng Hmeichhe Huaisen tak te chanchin atang hian zir chua tur kan neya pakhat na chu hlau om chu a hun chunga reilo danger is temporary Aleppo khopuya dinai ang khan thina hlau om kara po Isua ming an the dara a chan chu hlau om le thina chu he khovela mi chau ani a chatuana Nunna ero apoimo zok ti an hriat chian em fang ani Middle East rama kan thian pakhatin a soi angin tun hun hi Christian doisip te hun ani to lo ati hial ane patnina chuan thilmak bei seila deal ro pray for miracles and expect them khothang lama chuan pathian in thilmak alati thinem ti in kan in zot fo thin ma se heng Hmeichhe te hian chung zo na chu an zot ve ngai lo Jamila I stroke wanga khuma mureng zeng vekto thina ngak mek tu kha Isuan maktakin aron ti dama achung kwa Muslim firfiak tak te po in Isua an ron ring ve ta vek ani kha thilmak bei sein thei to pa tong trai turin min zir tir ani pathumna chuan beidong lova tong trai prayer is for the long haul heng Hmeichhe te hi Nunna thapa tong trai mi prayer warriors an nia an tong trai na te hi voile khata chanin aum vek kherlo an pasalte an chung te chukum tam tak chung tong trai an dil tlut nuwa Isua hnena an huai thleng thei chau ane mika bung sari chang sari le chang riatina soi angin kan mel ma te laka po tlom ma ila lalpa chukan bei seina ane reng tur ne tong trai hi easy chair thut mun na thu thlenga thu hle ang main pathian nga pe angai ane Hmeichhe te din mun dik tak kumsang khat zakwa somsari le pakwa khan
UN chuan Hmeichhe te chan vo hum halna dana siama ma se kumsang ni som pakua khan West Bengal Palestinian ho te chuan Islam sa kho kalphung ne na in millo ti in an no le ta mi maya hei hian Muslim sa kho khau tak nuaya Hmeichhe de din mun chia jia le der thon zia atar lang ani eden huana tang to khan setana hian Hmeichhe te hi a ho ema mi pa te hnui chiana le poisak lo na in a phur bet thin hei wang tak hian ani heng Hmeichhe te hian Isua an tona mangai na dik tak an mu che hian an thinlung zong zong an pek thei ni tuna chuan heng Hmeichhe noi che tak thin te hi Isua Zuitute laltelal fanu Daughters of the King of Kings an nita an pasal tele an thian te hriat lovin Isua tan secret agent ang main rong an bola an chung kwa le thenom te hena thei topin Isua mangai na thu an the dar mek ane khovel pum pui mi hring mun lia thena mun khat vel hi Muslim sa kho Zuitute an ni a tuna hian khovel mun ranga Mizoram thleng po in an ron in zar phar mek ane chu wangin Isua Zuitute ten enge kan ti ve a Muslim ho te hna hian hlauna le in thlahun na nei lovin chanchin tha I hrilang u khovela Muslim firfia kanom ngei mai ma se atom zok chu misual an ni bik lo pathian mangai na hril turin atu te po hi Isuan min du theu ane hele khabu a Hmeichhe te ang hian Muslim te kan mu in Isuan an mu manga emo in larna in emo thu tak chu an ma ni aron puang za ro se ti in thei topin I tong trai sak thinang u Isua kha khovel ti boral tur ni lovin chandam turin aron kal ane Hmeichhe mai in khu mang kan mu in Huaisen emo hlau emo ai chuan khongai na le mangai na nen I be thinang u chu tiang mangai na atang chuan Isua nena kan hrui thleng thei don ane hele khabu women who is Nunna thapa rongbol tu Hmeichhe te chanchin ngai nom le lungkuai tak mai kan chiar zo ta ka hian khovel mun thim berle sa kho khir bera cheng te Nunna pathian thil makti athleng mek zelani ti kan mu a pathian tan ti theilo a omlo kan tong trai na te hi athlonin aluang ral ngai lo ane